салому алайкум бародарои азиз. имрӯз мо ба навор мегирем учард сезони 1 қисми 11 шад ки дар навори гузашта мо то иҷаро омадагӣ будем ва қисми 10-умш тамом шид ва иҷа сар мешавад қисми 11-ум мешавад. мерем хе бародаро тамошо мекунем. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. рафтем иҷа ҷанги гизалаи баъд мешавад такбири оружия барои мара оружия мемонад. дар ҷое ки оружия бисёр бошад оҷа ҷанг бисёр мешавад. опа сар шидиҷе оружия мехостагӣ ма Опа. Кабли с братания говорили, что назад. In Ordnung.
Was jetzt? Das kann nützlich sein. أنا وفكرة تنشيط تسرع Schafft das alles an Bord. Hoppa. Hier kapıya. Hey, Los, macht schon, macht Wo schon! kommst du denn her? das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate, Was soll denn das werden? das musst du dir ansehen. Hier, Ve aç. Was? Vergesst den Krandan doch nicht. Achtung, Achtung und jetzt. Er lebt. Beeilt euch. Ich weiß nicht, Nate. Ich meine, vertraust du ihm wirklich? Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe es. Wir müssen hier wegfahren. Das ist wirklich komisch. Nein, Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind Sie hin? Nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay, es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet oder er kriegt eins auf die Mütze. Auf die Mütze hau ich ihm so oder so. Karşı rafet. Da drüben ist er! Oh. Ah. Oh Mann. Da ist er! Ah, das könnte helfen. Çıkıyor pas kadar kanca çıkıyor adamı. Ich sehe ihn! Burada yine neyin bırakıyor hiç görmedim. Ne dark one istedim. Taraf rahmet mı? Ben şimdi o taraf vereyim. Kay tarafına kalmış. David'in. Wie kann denn so etwas passieren? Da sind Brandspuren. Aha. Jemand hat hier Pulver reingestopft, um alles in die Luft zu sprengen. Sei vorsichtig. Einige dieser Bretter sind verdammt morsch. Elena, das
reicht nicht! Die andere Hand! Du musst sie loslassen! Verdammt! Kamera rauf. Okay, Oh, Mist. schon okay. Komm schon. Gehen wir. Komm. Nee, این طرف رفت اینو برو فکر کنم که میتونه اول طرف بیا پیش بردار بلوخی هاپا Hey! نه هذا ارجع خلنا در برات Drüben ist er! يوقي Hey! Lass dir nicht entkommen! برادرای عزیزم اینجا در fluss قسم müsste 11 direkt zum با Kloster آخر هستید ما میریم ای پای قسمی 12 نصیب باشه در ویدیوی دیگری و نوار میگیریم قسمی 12 همشه تانوتون با خدا پرپیست سکنیم انشالله که قسمی 12 شم میبینیم چه خیلی میشه چه خیلی شهری آوی را چه میگذاریم چه توخیش هم میریم انشالله که همه‌ش شما رو میبینید منظره را فقط شما تماشا کنیم برادر کیف کنیم های همه خیلی برادر رو میریم با قسمی 12 هم شد انشالله که ویدیو آینده را تماشا میکنیم پناهتون با خدا